Mana nih orangnya ya? Ini orang ngapain mau ngomong saya di sini? Kadang bang. Gadang sekecil lu, gadang mulu lu. Masa nggak tinggi lu? Iya, Pulang lu, cari mama lu. Ya. Ya, Hati bang di sini angkat. udah gampang di sana. Bocah aneh-aneh aja. Mana lagi nih orang nih? Mana lagi ditungguin? Jordan. Aduh. Pakai apa nih? Sayang. Anjing. Apaan tuh ya? Lah, nggak ada. Apaan tadi itu ya? Astagfirullah. Apaan tadi itu ya? Ih, merinding gini gue ya. Ih, lama banget kayak gini orang. Lu si Boyor sama si itu kemana lagi lari? Lu udah pada tahu belum? Belum. Kompak bener. Katanya ya di kampung kita tuh ada setan.